Yes, igitondo cyiza kuri wowe mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, reka nkwifurize kugenda ugira amagingo meza ndetse naho uri mu kazi kagiye gatandukanye kose, tukaba twongeye kugenda tugaruka mu makuru yacu agezweho muri iki gitondo. Turi ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda umwaka wo n'uw'ibihumbi 2024, aho navuga ko ibintu bikomeje kugenda bizamba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mutekano. Ni hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ibindi bice bya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutekano ukaba wifashe nabi nk'uko tugiye kugenda tubigarukaho muri iki gitondo. Ni umutwe wa M23 wongeye kubona inkunga z'ibikoresho bishyashya, ni mu gihe ahangaha i Goma naho hasesegaraga abandi basirikare bashyashya cyane cyane baje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kugenda gihashya uyu mutwe w'iterabwoba bo nk'uko bagenda babitangaza. Ni mu gihe ku rundi ruhande usanga uyu mutwe wa M23 warahiye ndetse ugakubita agatoki ku kandi ko ugomba kugenda urushaho kuba wazagenda ufata ibice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe FARDC nayo yaje kugenda iteguza ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse yemwe ikaba yanatanze isomo ku mutwe wa M23 nk'uko tugiye kugenda tubigarukaho. Nyemerera rero nyaboneka wowe mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira umunsi ku wundi ariko utarakanda subscribe, nyaruka ureba hano handitse ijambo subscribe ugende urikandaho, ubundi tubane gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu, ndetse nimba nawe waranayigezeho kanda like share ubundi tubane ahangaha. Muri iki gitondo nibwo ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze gutangazwa inkuru yicamugongo. Ni inkuru yicamugongo ahangaha ku bakongomani muri rusange, yaba abariho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abavuga ururimi urwo ari rwo rwose, dore ko igihugu cyamaze kugenda gicikamo ibice, yaba ari bamwe mu barwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Bose iki kibazo kikaba kibareba ndetse yemwe dore ko ubu ababyeyi bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngubu agahinda ni kose ubu ngubu ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko imfungwa 129 arizo zishwe ubwo kuri uyu wa mbere itariki ya kabiri Nzeri zageragezaga gutoroka gereza nkuru ya Makara iherereye hano i Kinshasa. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jacques Sabani yatangaje ko ifungwa 24 arizo zarashwe mu cyico, izindi zirenga 100 zicwa n'umuvundo nk'uko byagiye bitangazwa. Uyu mutegetsi yanemeje ko amakuru y'uko hari ifungwa z'abagore zafashwe ku ngufu nubwo atigeze atangaza uko zingana. Yavuze ko kandi ko hari ifungwa 59 zakomeretse kuri ubu ziri kwitabwaho n'abaganga, ndetse atangaza ko hari inyubako za gereza zatwitse kuri uyu wa mbere. Kuwa mbere Minisitiri wungirije w'ubutabera Samuel Bemba yari yatangaje ko ifungwa 2 zonyine arizo zapfuye, ibyatumye aterwa imijugujugu n'abanyekongo bamushinja kuba ari umubeshyi. Gereza ya Makara iherereye i Kinshasa niyo nini kurusha izindi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi gereza ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira ifungwa zibarirwa mu 1500, gusa izifungiyemo zirenga gato 1500, zirimo abasirikare n'abapolisi barenga 4000. Ibi bikaba ari byo rero biri kugenda bituma yuko ngo iki gihugu cya Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba cyakomeza kuba cyagenda kibona agahenge bizagenda bigorana bitewe n'uko uyu mutwe wa M23 ngo waba waramaze kugenda ubinjira mu mutwe, dore ko abenshi bari guteza akaduruvayo ngo bafite gahunda ndetse n'intego yo kuba bahita binjira mu mutwe wa M23 anga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko iyi M23 yamaze kugenda iba akasamutwe ahanga ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ku rundi ruhande usanga ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ziri kugerageza uburyo ubwo ari bwo bwose bwatuma izi ngabo za M23 zigenda ziva ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ku rundi ruhande uyu mutwe wa M23 nawo uri kwishimira kwakira ingabo shyashya ndetse n'intwaro, zikaba ari intwaro bivuga ko ngo zaje guturuka mu gihugu cya Repubulika ya Kongo, ngo ziri kugenda zituruka ahangaha mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda rero nibwo ngo izi ntwaro ziri kuza gufasha umutwe wa M23 ubwo zinjiraga ku mupaka wa Gatuna, ndetse yemwe ko ngo bamwe mu bantu bari hafi ahangaha bagiye batangaza yuko izi ntwaro ngo ari izije gushyigikira umutwe wa M23 mu bikorwa urimo bikambaye cyane byo kurwanya ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kurushaho kugenda zifata bimwe mu bice. Izi ntwaro rero bivuga ko ngo zaje kugenda zigaragara ko zari zitwawe na bamwe mu bagabo, ndetse ngo zesikotinzwe n'ingabo za UPDF z'igisirikare cya Uganda. Bikaba bivuga ko ngo zije gutanga umusada ukomeye cyane anga mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo uyu mutwe wa M23 ukomeze kurushaho ngo kuba wagenda ugira bimwe mu bice byinshi ugenda wigarurira anga ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ku rundi ruhande leta nayo imaze kugenda yiyunguka ngo abandi basirikare bakaba ari abasirikare 87 baturutse mu gihugu cy'u Burundi baje kugenda bafasha izi ngabo z'iki gihugu kugenda barwanya uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda uba akasamutwe ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ku rundi ruhande ubona ko iyi ntambara kuba yazajya nirangira bikomeje kugenda bigorana. Ni mu gihe usanga ko ibihugu byose bigenda biterera mu Kenya, dore kandi abaturage b'iki gihugu bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi. Perezida Zelensky avuga ko ibitero by'Uburusiya byatangiye kugabaho cyangwa se kugenda bigaragara. Mu mpera z'icyumweru gishize Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibintu byatangiye kubakomererana nyuma y'ibitero by'Uburusiya bikomeje kwisukiranya. Inzobere mu bya gisirikare Mikhail Zyakov yaburiye ko Ukraine ko nibatakaza Provsk umurongo w'imbere wose wo ku rugamba uzahirima. Uburusiya bwakomeje gutera intambwe ikomeye muri iyi minsi iteje inkeke kuruta ibyo Ukraine yagezeho mu gitero cyayo cyambuka umupaka cyo mu karere ka Kursk cyo hano mu Burusiya. Abasirikare b'Uburusiya ubu bari muri kilometero nkeya uvuye mu mujyi wa Provsk, umujyi unyuzwamo ibikoresho byinshi ukoreshwa n'igisirikare cya Ukraine. Uwo mujyi wa Provsk urimo sitasiyo ikomeye iteganywamo gari ya moshi ndetse irimo n'imihanda minini. Ni ahantu h'ingenzi hanyuzwa ibikoresho bya gisirikare byunganira Ukraine berekeza ku rugamba rwo mu burasirazuba. Abenegihugu igisirikare cya Ukraine bo muri icyo gihugu bafite ubwoba ko igisirikare cyabo cyamaze kubara cyangwa nabi ku buryo bukomeye cyane, kuko ingabo za Ukraine ndetse Uburusiya ngo igihe icyo ari cyo cyose zishobora kuba zagenda zibagabaho ibitero byinshi cyane, cyangwa se byatuma ubuzima bwabo bugomba kugenda bujya mu kaga umunsi ku wundi, dore ko bigaragara ko ngo Umurusiya yaba yaragarukanye amakare. Ni mu gihe mu
minsi yashize wabonaga ko ingabo za Ukraine zari zatangiye kugenda zigamba ndetse ari nako zigenda zisenya bimwe mu bikorwa remezo cyangwa se zimwe muri defense z'umutwe w'igisirikare kiyobowe na Perezida Putin. Kavuga ko iyi ntambara ya Ukraine imaze kugenda ifata indi ntera, dore ko ubu ngubu ahangaha mu gihugu cya Ukraine ibintu birushaho kugenda bibuzamba gatanu ku kandi, dore ko ubu abaturage muri rusange bamaze kugenda babona ko iyi ntambara itazigera ijya ku ruhande.